आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ तरानिथोई सुबा मणिपुर विधानसभा मिखल की अहानब तांकक की मिखल के नोटिफिकेशन थोपगा लोइनना ngasiदगी मिरेप से पिसनबा यारे एनपीपी ना मखोई की मिरेप ओइगदबा अनिसुब तांकक की कैंडिडेट 13 की लिस्ट ngasi थोखरे जेडीयू ना मिरेप 19 की लिस्ट थोखरे मणिपुर दंगसी कोविड-19 की अनोबा केस 3 थेंगरे मियोई मरी लेखिद्रे केंद्र की बजेट 2022 सेल-थुम मंत्री निर्मला सीतारमण सभा पुथोखरे लेबाग असिदा हौजिक फाउबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 163,59,000 हेन कापख्रे लेबाग असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लापदगी कोविड-19 की अनोबा केस हेनगलली बसी यंगलगा अखोई पुमनमंगना सेक्शन मिनसी वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन की डोज होना कापथोकपियो मसुंग अतोपा मियोइसिंगबु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगपियो लाइसेट असिदगी ngaktoknaba फेस मास्क उपियो फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइ मिट सेंगना ताथोकपियो खुद सा सेंगना हंबियो कोविड-19 का मरी लेनाबा ई पाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 तदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 180034538118 दा फोन तौबियो हौजिक मपुंगैबा पाउ तरानिथोई सुबह मणिपुर विधानसभा मिखल की अहानब तांकक की मिखल की नोटिफिकेशन थोपगा लोइनना ngasiदगी मिरेप से पिसनबा यारे मिरेप से पिसनबगी अरोइबा नुमित था सिगे निपानी मथंगी नुमित स्क्रूटिनी पांगथोकनी मिरेप से लौथोपगी अरोइबा नुमितना फेब्रुवारी 13 नि तांकक असिदा जिला 3 की विधानसभा केंद्र 19 दा फेब्रुवारी 19 बोट थादनगनी कोविड लाइसेंस की यंगलगा मिरेप से सुविधा पोर्टल की खुथांग दा ऑनलाइन दा थाजनबसु यागनी मिरेप सिंगना मिखल की सिक्योरिटी की सेंफम ऑनलाइन दा डिपॉजिट तोबा यागनी रिटर्निंग ऑफिसर दा हक्थेंगना सेल ओइना पिसनबसु यागनी मिरेप से पिसनबल लापा मतमदा मियोई अनिदगी हेना लोइनरकपा यारोय यमदी मिरेप से पिसनबल लापा मतमदा लोइनरकदब गारी की मसिंगसु अककनबा लेगनी हाइरी अहानब तांककता मिखल पांगथोकदोरिबा जिलासिंग अदुदी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर सुरजानपुर फेरजोल अमसुंग कांगपोकपीनी तांकक असिदा वोटर लाख 13 हेनबना वोट थादगनी मखोइदुगी मनुंगदा नुपी वोटर लाख 3,13,13 हेनबा यावरी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ना लागलिबा राज्य विधानसभा मिखलदा दोल असिगी मिरेप ओइगदबा मिय 19 गी मिंग ngasi लाउथोखरे थाजबा याबा पावगे सोर्स मतुंगिना हयेंसु मखाताना दोल असिगी मिरेप ओइगदबा मिय खरेगी मिंगसु अनिसुब तांकक ओइना लाउथोकलबा याय हाइरी ngasi लाउथोकपदा यावखिबा मिरेप सिंगे मनुंगदा हानगी मंत्री अमसुंग लमलाई विधानसभा केंद्र की एमएलए खेत्रिमयुम बिरेन जिरी विधानसभा केंद्र की एमएलए आसाबुद्दीन यावरी हाना मकोक थोंबा ब्यूरोक्रेट ओइरंबा सिंगे मनुंगदा मणिपुर की हानगी चीफ सेक्रेटरी ओनबे किशोरना बिष्णुपुर विधानसभा केंद्रदा हानगी राज्य पुलिस की डीजीपी एलएम खौटेना सुरसानपुर विधानसभा केंद्रदा हानगी एडिशनल एसपी बृंदा देवीना या स्कूल विधानसभा केंद्रदा मसुंग सगनाइरबो एंटरप्रेन्योर टीएस अरुण कुमारना वांखई विधानसभा केंद्रदा दोल असिगी मिरेप ओइरगनी अमरोमदा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी नसु दोल असिगी मिरेप ओइगदबा सिंगी अनिसुब लिस्ट ngasi फोंखरे ताकक असिदा एनपीपी ना मिरेप 13 गी मिंग लाउथोखरे मिरेप ओइगदबा सिंग अदुगी मनुंगदा हानगी मंत्री एन मंगीना कुंबी विधानसभा केंद्रदा हानगी एमएलए एस सुभाष चंद्रना नाउरिया पाखंग लापदा जेट किखोनबो नियुमाइना तामैदा मसुंग जांग हेमलुंग पानमैना तमेंगलोंग विधानसभा केंद्रदा मिरेप ओइरगनी निंगसिंग बयाई एनपीपी ना मिखल असिदा मिरेप ओइगदबा मियोई कुनगी लिस्ट अमसुंग हानना थोखरबनी ngasi लाउथोकिबा असि थारगा एनपीपी ना लाउथोकिबा मिरेप पुन्ना 19 सुरे लागलिबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा मरी लेनबा पोलिंग स्टेशन सिंग दसतुना भोट थादबा ngamloidaba essential service sector da mathau tawba कर्मचारी सिंगना पोस्टल बैलेट की खुथांगदा भोट थादनबगिदमक्ता एप्लीकेशन फॉर्म राज्य की सीईओ ऑफिस ना मरी लेनबा ऑफिस सिंगी नोडल ऑफिसर दा थाबा होखरे सीईओ मणिपुर थोकपा चेरोल अमगी मतुंगिना हाइरिबा एप्लीकेशन फॉर्म हाइबदी फॉर्म 12D असि मरी लेनबा नोडल ऑफिसर सिंगदगी लौरगा निंगथीना मेसेलेबा मतुंगदा नोडल ऑफिसर अदुना वेरीफाई तौरगा मरी लेनबा रिटर्निंग ऑफिसर दा पिसलेगदबनी फॉर्म पिसलकपगी अरोइबा मतम असि अहानबा ताककी मिखलगी ओइना फेब्रुवारी 3 ओइगनी अदुगा अनिसुबा ताककीना फेब्रुवारी 5 नि
essential service sector gi manung chaliba all India radio Imphal gi nodal officer na office asigi news editor na oigani masi CEO Manipurna khangalapani Hills Area Committee ki chairman oramba mamangi tam taramathoi suba Vidhan Sabha da BJP ki MLA oina karakhiba TT Haukib yauna miyoi ani Shivsena Manipur State Unit yaukre Election Commission na tha sigi taradagi hauraga March 3 phawba exit poll toba masung phongma thingkhrai Manipur yauna raisa manga da Vidhan Sabha mikal pangthokatori basigi yanglaga athing basi thamkhibani Commission gi hukum aman hai February 10 gi ayuk pung 3 gi hauraga March 3 ki numidang wairam pung 3 makhai phawba print natraga electronic media na makhal amatagi exit poll toba masung phongba yaroi Commission hai haribo kumasi indaba miyosing sei ani phawba jail piba natraga fine thenba natraga seirak ani mak piba yai Lagliba Manipur Vidhan Sabha gi ahan mataka ki mikhal February 23 amasung ani suba tangka ki mikhal March 3 da pangthokadori basi yanglaga Vidhan Sabha kendra sing asina konma mafam singda leiba mahi tampam sangsing private sector undertaking sing amasung Rajya Sarkar gi makhada leiba atai establishment sing suti oigani Masugi mathakta mafam sing asida leiba bank sing atai financial institution sing amati LIC su suti oigani hairi masi Rajya Sarkar gi GAD na thokpa cherol mata haibani District Election Officer Thobal amasung Nehru Yuba Kendra Thobal ani na puna senduna District Level Youth Convention ama ngasi jila adugi CEO gi conference hall da ngasi pangthokre mipamatuda naha singbu matau karamna mikhal de he na saru han ga de amasung sweep ki matang da karamna khangan ga de haibe gi matang da akang ai singna takpi tambiki mipamatuda Thobal amasung kaksing gi naha kaya marumna saru ya ki paugi marakta na atenba break ama COVID-19 nagi ngakthokna bachang selakliba khongjang gi saruk ama oina January tarik 3 dagi hauna chahi 15 dagi 19 gi makha da leiba angang singda COVID-19 vaccination gi khudong chaba fanghanjare lisingani manga taruk amadi tareta pokpa angang singna vaccine kapa yaragani online gi khuthang da natraga vaccine kapam singda school ID Aadhaar card disability certificate natraga passport saktak che singi maraktagi ama pubiraklaga vaccine kapa yare chahi kangrup asida kapka dauriba covaxin asi second dose na numit ko nipani leiraga kapka dabani chahi kangrup asida leiba angang khuding makna suksoi soidana vaccine kapi ho masada anaba leiraba amadi thagi kongkap lagli binupi macha sing phawba vaccine asi kappa yai paujenjariba National Health Mission Manipur tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Manipur da ngasi COVID-19 gi anoba case sohum kuntare thengdare miyoi mari leikhitre Rajya gi haksel bibang na ngasi numidang waram thokpa cherolaman hai ngasi punna COVID-19 gi sample lising ani sama kuntratre test obagi manungda miyoi sohum kuntare adu positive oiba thengna khibani positive oiba gi sang sa da taramanga dasmik ahumni haujik Rajya asida apunba positive case lagama lising kutrahom doi samanga maripum doi sure ngasi Imphal West Bisnupur Kangpokpi amasung Tamenglong dagi miyoi amamam laisat asina maram oiduna laikhitre masi tharaga laisat asina maram oiduna laikhitaba migi masing lising ani yangkai sure Leimakhong Turel gi ising imai nemthakibadagi Kangsup water treatment plant konba mafam sing Kangsup Lamsang Langjing reservoir sing de ising marang kaina pibangam loi hairi reservoir sing asina koleba mafam sing Tera Sayang Thiam Lekai zone Iroi Semba Oripok Lamphel Nagamapal Pauna Kaithel Nepra Menzor zone Sagolban Salam Lekai Wahengbam Lekai Kaisampat zone Bapupara Kaisamthong Kaboikhul Irom Pokri zone Hawam Marak zone amadi Thiam Lekai area sing da ising pibangam khiroi haina Rajya Public Health Engineering Department thokpa cherolaman hairi Manipur da phongba pause singi mamal ngasi degi hengalle lamai tarani thoi panba pause gi mamal na lupa taruk lamai tara amasung nipan panba singna lupa manga amasung lamai mari panbegina lupa ani de leble amsu Manipur Hill Journalist Union amasung Editors Guild Manipur na punna thokpa cherolaman hai lamdam sida phongliba pause singi mamal asi lising ani tara mari degi hengatana lakpani anoba mamal asi tangkak ani thokna hengatkani hairi kumsi seigi Padma Award lauthokpada Trade and Industries gi lamda Padma Shri Mana Phanglebi Kaksing Moirang Them Lekai degi Moirang Them Muktamani ga unaduna wari sabagi thormama hayeng ayuki pung 3 ta sadokani Manipur da ahan bo aina samto gi langna khongum lon ba haudoki bi masung sinphamasi da sei kunthra manga rom subna thabak torpubu Kendra Sarkar na sakang duna Padma Shri Mana Piraklebi Muktamani ga unabagi thormasi Akashbani gi Kangla amasung Sangai channel animak da taba phangani thormasi YouTube channel AIR Imphal da su taba phangani Manipur State Power Distribution Company Limited ke makhada Napet Palida leiba Lamlai Sub Division gi office ta hayengdagi mai gi research hanpham counter ama hangdoklagani hairi masina sub division asige manungda leiba mai gi consumer singna research hana bahona bada thengnaramba kudong sada basing to ko anaba MSPDCL na khungthang asi lokalakpani hairi
आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी केंद्र की बजेट लिसिंग अनि कुनिथै कुलुमदोइ ngasi सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण सभादा पुथोखरे लाकदोरि बसेनबा सही लिसिंग अनि कुनिथै कुलुमदोइ की बजेट असि पुथोलदुना श्रीमती सीतारमण हाई बजेट असिना लेबाग असिगी सोथना लेरिबा मियोइ कांगलुपसिंग याउना पुमनमकी याइप थौरांगदा पांदम थमली मांगना हाई हौजिक लेरिबा कोविड-19 की लाइसेट असिना लेबाग असिगी हक्सेल अमदि सेल थुमदा यामना चाउना अकाइबे पिरि अदुबु हौकिबा सही अनिसिदा सरकारना हक्सेल की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग फगलहंदुना लाइसेट असि माइ पांगना थेंगनरी ngasi putholiba budget asida kendra sarkarna infrastructure development ta ahen mameyang thamduna lebak asigi senmilon hengalanbada pandam thamli masigi damak mamangi budgetary estimate lisingani kunmathoi kunithoi gi senpham adudagi capital expenditure sa da kunsra manga dasmik mari haibadi lupa koti lakh ama lising marudra taruklom hengalale loinana lebak asigi apunba resource adudagi tongan ba raya singda punna lupa koti lakh tara taruk lising tara mathoi sa threat piragani Senba sahi lising ani kunmathoi kunithoi ga sangdamnabada leibak asigi nominal GDP asi senba sahi lising ani kunithoi kulumdoi da sa da taramathoi dasmik amada hengalagani haina pari kendra gi self mantri na hai PM Development in Northeast program gi makhada sakot thorange damak lupa koti lising ama samnga kaithokle hariba senpham asigi makhada lupa koti samnga sangna aizol bypass semgalagani ngasi sangsata putoki ba budget lising ani kunithoi kulumdoi gi matangda Manipur gi sangnai ba economist amadi hanagi Manipur Central University gi BC Professor Amar Yumnamna budget asigi matangda thamba pautam haujik ngai haki matungda sandoksagani Akashvani Imphal gi ipau kangbune puthokpa thoramasi Kangla amadi Sangai channel animakta taba phangani thoramasi AIR Imphal gi YouTube channel da su live streaming tawgani Northeast की लाइबा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम प्रोजेक्ट में हमसे प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ-ईस्ट की मकारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मकारा पोरागा अमतता पुंसन ननबके पोडमा ngasi budget da yawi adege ngasi budget da yawi ba topa podamna ngasa ke digitization की portion इंडिया से कमाई तो उतना डिजिटल के डायरेक्शन था खरे है ना कमाने इनके तके हाईवे के portion मारे यावी Leibak sinba thungna sathariba COVID-19 ki vaccination drive asida hojik phawbada vaccination ki dose koti sam humputaruk lakh humpunipan hena kapkhrai Haksel Mantraloy hai hokiba pung kunmari khaltada vaccination ki dose lakh humpumathoi lising ni phumanga hena kapki hokiba pung kunmari da leibak asida COVID-19 ki anoba case lakh ama lising humputare hena thangnaki hojik active case lakh tarataret lising ni phumdoi hena leidi Maraga sida hokiba pung kunmari da COVID-19 dagi miyoi lakh ani lising yankai mari naba fagalaki masi tharaga naba fagalakpa apun masing koti ahum lakh marubudrani thoi lising kuntra sure naba fagalapagi sang sada marubudrat mari dasmik tarukni Leibak asida COVID-19 gi ahum suba web santorli basigi yanglaga masidagi kharada oireba su ngakthokpa ngamnabagi damak personnel and training department na biometric ki kuthangda attendance loba tha asigi tara manga phawa thingjankhrai Department asina thokpa serolaman hai biometric attendance thinglingi manung asida karmasari singna register da attendance ki damak soi tawgadabani office singda COVID-19 ki sana kanglo ningthina ngakna bagi damak karmasari khudingmak face mask sungsoi soidana upkadabani Loisilapda COVID-19 dagi ngakthokna ba COVID vaccine kapthokpa face mask upa phutaruk labna leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba asama thong singa singagna sarpina ba amukhana nisingjari aroibada maroiba pawmo Tarani thui suba Manipuri Bulletin sabha Mikhal gi ahan bataka ki Mikhal gi notification thopaga loinana ngasi dagi mirep se pisin bayare NPP na makhoi gi mirep oigadaba ani suba taka ki candidate tara homdoi gi list ngasi thokre JDU na mirep punthra gi list thokre Manipur da ngasi COVID-19 gi anoba case sohum kuntaret thengnare miyoi mari lekhitre Kendra gi budget lising ani kunithoi kulumdoi ngasi self mantri Nirmala Sitharaman sabata puthokre amasong Leibak asida hojik phawbada vaccine asigi dose koti sam humputaruk lakh humpunipan hena kapkhrai paulai jare